Indvuna yelitiko letinkhundla umhlonishwa David Cruz Ncampalala ethula yona-ke lelo kuye lenhlangano noma lenkampani yakaSicaca lekwatile ukuthi ifake isicelo kuso kwesikhwama saka-Regional Development Fund kutsi-ke ibathengele lelo limi. Indvuna ikhuthate yona-ke lenhlangano ukuthi isebenze ngokutimisela yaphindze yacela sona-ke sive seMaswati ukuthi sifunze kuyo lenhlangano yakaSicaca ngoba leli sito lemali litfolakala kuso lesikhwama saka-Regional Development Fund imali-ke lengabhadalwa uma ngabe sewusitakele uyahamba nje uyawusebenta kuthuthukisa yona-ke impilo yakho nalabanye kulosebenzisana nabo. Lokhu bekunesifundo hayi lapha enkundleni yasemkhiweni noma esiveni sakaMagagula kuphela, kodwa senifundise live lonke ukuthi uma nihlangene nisive niyakhona kuphuma nento lephathekako, niyakhona kwenta into lengenda ukuthi bantwana bakhone kuvukela esikolweni. Babe sifunza shemeni ngicabanga ukuthi lapha akakhuluma ushito wathi balahlwe imali but nakasitshela seyinkundla wakhuluma ngetimali letendlwa lebo 30,000 ngenyanga baspenda yena ekuqashela sona sebasebentile lekhashana le mali yonke seyadidathwa ngale seyibira lesekuncane lokuta ukuthi bawusita abantwana ngabo ekhaya kungako bakhanza ngoseme bangasakhona ukuqhubekela embili lo mandla banawo aphelela phasi kepha namhlanje ngicabanga ukuthi kufika kwale moto utawukhala sencenye ngenyanga bayaspenda 10,000 out of 35,000. Konke liswati alikhone kudiphilisa alikhone kwenta ibhizinisi liphile ngoba konke amabhizinisi lamanengi bokhansa petro bantu bekuhamba nyalo sekungena thina eMaswati live la kaNgwane nje lilambile lithenga kudla ngaphandle lokunengi sinemhlaba thina unonile hlathu sekaba asukumeni Maswati ngiyabona ukuthi sidodumisa into lendlela noma ngisakayiboni kahle ngisakangeni kuyo ngiyabona kunelo lehle la indlu kwami ithengwe ngiyo le system yetinkundla yekuthi nanyalo solo sisebenta ona vele umoba kodwa njeke lokukhulu bese ukujabulela ngolo ukuthi namuhla sesiyabona lo ukuthi kusebenta kwethu kutaba impumelelo lenkulu nasibuka ngoba siyabona ukuthi kati sotawusuka vele etiko. Sifundza wakamanzini uMvanenkosi Chief Gijam ubongele kakhulu yona-ke lenhlangano yakaSicaca kanjalo futhi nelunga lePhalamende lakhona-ke emkhiweni umhlonishwa keNdleleni Masuku uthi nabo-ke bayinkhundla bayathokoda kakhulu ngaleli sito. Etindzabeni temsakato iyeMaswati Channel ngingigary Carlos nagcina impilo Dlamini sikakhuphuka.